Mahimapa YouTube channel Khira ngai thatu te chi pai ka buk fe kha cheu tun trum video a chuan Brazil le Norway World Cup round of 16 anin khel tur chungchang anin tum tur chungchang a hi han soi kan duwa naktuk zan mai ang kha ni ya Sunday zan kha ni dona thothan ni jing a huna tep ter to viona in han ti ram kan duwa fans boruak te tin tun tuma hianin I kan ti tel duwa chu prediction ron siam kan tuma chuta chuan a ring dik hne na an chak na tur goal asa te khan maya antina na 3-2 3-1 khatiang anga ron ring dik hne na khan cheng zanga hlo theina kan ron siamanga chumi kan ron ti dana chu tho pathian ni zan thotan jing lama an khel dona khami an khel phat atang khan prediction akha ron ring te ho kha call off ani dona aron ring dik mi pakhat chau lo po kan lo om the mi kan lo tamani chuan enge ni kan rin dan hawa kha in ming tenen enge ni hemi YouTube pa in ming ron lan dan in email ron lan dan leng khan kalo jiak zelanga ti chuan ring dik akhan agol an chakna a ring dik kan tamani chuan khang hawa kha enge ni in hula nge in thum kan voranga ti mai te kan voranga kan potanga chumi hne na chuan cheng zanga gp in emo kesin emo kha chu aran chan dan angin kanin pe anga chung te po chu a video te a thalak te nen laran ti zel kan tum don ani chutiang cho hun kan nei chuan enge ni kan aram lian deuh thi a borok lian deuh ang chi a chuan prediction kan ron ti zau zau don ani world cup chu kan man ang tok zeling kan ron ti don nia ole eng poni se Norway le Brazil in khel tur borok chu thlirin I han ngai tha ho ila kan tan zong ate kha eng po lo ni se ke chu Brazil ka tana Norway poi ka tan thawa ka tan ve ve raman nia ka first choice chu Brazil ani tun world cup Norway ka tan chan chu an Viking ru anin lung rual na le anin pum khat na hian Norway hi min on tir khop ba tun tuma chuan tan ve ve anin khel dona Brazil ka tan zok ani ole kumsang ni somni paruk FIFA World Cup round of 16 na voinga sat lo champion to Brazil le talent thar thau thang na tak Norway ti chu intum turin an chiang to a boruak po anung chau to le tun World Cup fans nga ve ve an ni po ina langa he in khel hi thotan ni jing pathian ni zan July ni rukhian New Jersey Stadium a khel ani dona football khovela thil mak tak pakhat chu Brazil hian history ya Norway hi an la hne ngai mi alo hi ni rampani te hi voili an lo in ma chan to a Norway hi voini chak to in voini anin ne to ka anin mu nun ber chu kum sangka zakwa somkwa pariat World Cup group stage khani in tapo khan Norway chu 2-1 in an lo chak to a he mi awang hian mizo thlir na muala po Norway hi Brazil ne theilo kha an nitlat ti in boruak alum le tan le Houston khopuya round of 32 in khela Japan laka 2-1 in har satakin Brazil hian ron tling chawa Casemiro le Gabriel Martinelli te gol mangin an chaka Carlo Ancelotti anwaya mi se thar nei chaumek Brazil hi mu nom thokat viau ma se kar nung lama in rem via zung konga soisel an lo ve deuh thunga mi tam tak mu chak le an senior players Neymar khel tak mu tur ala om meu lo thung Dark Horse tia shiatlar Norway hian Ivory Coast chu 2-1 in an hne ve thunga Antonio Nusa gol thun nuwa Ivory Coast hian an ron in siam rema ma se minute somriat paruk na thom nei lian tak khovela striker hlom berzinga mi ni mek Haaland chuan chakna gol hlutak athuna he hne na hi Norway chanchina World Cup knockout stage a an chak voi khatna ni nge Norway striker Haaland ero chuan in khel zoa in ngai tlom takin thu chua aron siama Brazil laka an thlin lo hlavin an hne lo a hlo thu aron soya pundit sang te soidanin Brazil hian ball changnem jok ma se Norway hian nunglam low block phui taka kharin counter attack mangin Haaland a chuanin tlarma an ti hla om thung don ni inan soya he in khel tura boruak so sang le sazual lai chu pressure in len lei lutuk le tactical line up buai chaume khiania Norway laka hian khovel pum soitur khopa historical edge
an nei miau awangin an fans te bo ruak anung thale a Brazil laka kan latlom ngai lo kan ne le nge yang ti in stadium chevela Vikings lukum le mai chei rang chung in an outdoor dur thina klom hlo na nei mi alo bo ruak an siama Brazil chu khovel football thil ti thei tu be an ni miau awangin ma chona pia nga chaktura be sei an ni ya an tan clean lo athiang lo thung game tana anim bua sai na shima po hian mason zongin anim bua saya pressure aritial tiala Norway ero underdog anga lutur ani awangin engma hlo tur an nei lova hei hian an players tharte thamuang takle zalen takin antlar malam antlantir theidon ni inalanga an hlom zual pha theibok ESPN FC analyze starlandanin Brazil tlalai mi poimo Lucas chu hliam wangin a khel theidon lo ti fin fia ani to a hei hian Ancelotti a diamond midfield anti mai chu ati buai hle a Casemiro kopui tur le right back Danilo hliam bok nem Brazil hian antarlai thak hlok an ngai mai theya Norway hian defensive low block phui tak mang turin anin ring hle a tlarma a Haaland le Martin Odegaard te an nei tatawangin Brazilin an sir lama tanga ball an ron vor lu chu Norway tlar nung sang tak te hian low clear zunga counter attack manga ngai sak thut an tum meka New Jersey Stadium chevela fans bo ruak a take over na sa hle to a rampani tan tu te phurna ana sa zual hle to bok social media le kholai dunga fans bo ruak sauna sa chan berpo Norway tan tu te hian stadium chung le pona rowing chain anti mai Vikings ho long kardan chu mangin bo ruak an met ping ne le a stadium thlen ma in Boston le New York chevel kholaya Vikings lukhum le mai chei an uar hle a Brazil laka kan latlom ngai lo kan hneang ti chu an rin dan le an aw hla achang mek Brazil supporters te ero an phurwalin social media Twitter le IG lama chuan hlo thon na thu tak an nei meka kum sang ni le pani nulama World Cup knockout stage sa European ram laka Brazil an latu zel ti le Norway an la hne ngai lo tlat ti tabu wangin an ril ru aking bai hle a ma se stadium chunga samba drums le la manga ridur turin tuna anim bua sai na sa le to a he in khel mu nam tur bi khi khovel pum thlir chak ani miau awangin MetLife Stadium mi sing riat chuang thut theina chu ticket a full vector a tuna hian fans rang ten social media lama ticket an resale na sa le a ticket man po atau pha hle Norway ram mi puile an team te in bua sai na hi khovel pum soi khopina ro puya a elite bi klea kumsam ni pariat nuwa World Cup an khel le na masaber ani miawa wangim an ram mi pui sang tel te chu an phur to le a Brazil laka ngat phei chuan arukin anin ring tok le bok Ivory Coast an ne ni khan Oslo khopuya mun pui ber Carl Johannes Geta supporter sing chuang an outdoor dura Royal Palace thlengin an zuya lal kan ti har don ti in an awa an zuan na sat nalama metro station ceiling te thlengin an ti chia a tin lal in huan bul na ya lom na nei mi pui te chuan huan chunga pangpar te an phoya chu wang chuan a hung na te po an ti chia a lal huan en kul tu Royal Gardener Oli Johan Hildri phei chuan final te thleng ta ila eng tin nge kan omang ti po ka ngai tu ngam lo ti in lo sei hial ani ka round of 16 na Norway le Brazil in khel tura po hian anim bua sai na anasa hle ya khopui dunga mi pui pun khom na hun pui le nu naw te ta na hun ruam han bel ani ya tual chung thu nei tu te po in a mu nom zual don awangin sarkar lam laka viltu an khau le zual dona Ivory Coast an ne tuma mi noi chuang kotler an pun khom le lal in bula Viking Roost celebration an manawang khan phurna asang sale a khopui leili Carl Johannes Gate Oslo street food le Centrum Scene phei chu fan zone liana siamin
fans te tan big screen en tu ticket te an hal chuak na sa hle a hun masa a metro rail station chung man ruati kholo ani to awangin khopui transport en call tu sport vein chuan pathian ni sana mipui te phur so tur vil tu le station ti chelo tura veng tu le na thok tu anda tam zual don Brazil lama po Rio de Janeiro khopuya fans zone lian ber Copacabana beach pei chu Japan an hne zana tang khan mipui te pun khom na mun ber alania Norway nen anin khel don awangin sarkar chuan screen lian le sound system thar te ada bel tawa Brazil khopui rang kot thlera nu naw te chuan anram nam rong eng le hring ha in samba rimoi de na kot thler lu chua turin anin bua sai le a Japan laka Gabrielan gol athun nu khan mipui te rin na ati chak thar hle a Brazil mipui ril ruti buai tu berchu Carloan an Neymar ala lu ti lo hiani ya mipui tam tak chuan Norway laka masuai turin khel mual chunga Neymar hi mu an chak le to a achan chin soin an ti tui le to bok US lama Brazil mi le sapo New Jersey MetLife Stadium pantur hian ticket anin chu na sa hle a Norway ram mipui makta duai nga le achan ve zinga makta duai ni chuangin an team an ram national team te khel hi TV ya khir an tuma Brazil nen anin khel tur phei chu screen lian tak mangin pap le bartin renga an khir dona an fans te in buat sai na lian tak chu stadium tin renga an manta Viking ru hian America hemi tan hian fans te chang ni lo FIFA volunteers thlangin Dallas le New York ate an lo zir lok mup thi na ni Brazil hi squad cha jok le chak tura rin jok ni ma se Norway tlar malam la na le Haaland a gol thun thei zia hi an ven angai dona expat tam tak chuan he in khel hi hun pa nga ya anin ne tok thin rualin Brazil hian 2-1 velin hun pek bela emo har satakin nen an chan an ringa football mithiam le expat sang te chu tan chuan Brazil hi chak tura rin jok an ni le a ma se Norway hian gol an thun ve nge an ring thung Kalsi Traders le data sang clear tu expat te chuan Brazil chak theina hi 51% an da a Norway chak theina hi 23% ni im a in ne tok ring mi hi za asom ni pasari vel an ombok football analyze tam tak chuan ram pani te hi tlar ma la tak nei tlar hnung ero tle ma phui lo ve an ni awangin ram pani te hian gol an thun ve an ringa in khel mu nom le gol thun tam na ani an ring het le bok expat te chuan Norway striker Haaland hi anytime goal scorer turin an ringa Norway hian free kick le corner atagin Brazil an vom na thei le dona tlar hnunga Gabriela nen an in beit na tur chu in khel ti mu nom tu tur pakhatani ya football analyze le expert dang te chuan Brazil hian substitute bench a mithale players thiam an nga zo ka wangin hun top lama chau po nena an chan an ringa he mi rual hian an coach an selut an a technically a her rem thiam na khan round of 32 wa Japan an nen ang khan an mani apuile an ringani tin expert tam ber terin dan chuan Vinicius Junior le Haaland te goal an thun ve an ringa he in khel tur hi mipui en chak ani awangim anin khel don ti hriat ani atagin stadium ticket hi a sold out ngal vector kan ti kha engpo ni se game ani ya chak tur jok chiang taka soilok thei a om lo awangin khoi nge kan tran ti kha comment lama han soi liam tiang o ke Brazil fans kani